Почитувани гледачи, се наоѓаме во кабинетот на председателот на општина Херцег Нови Стефан Катич. Разговараме за актуелните случувања во општина Херцег Нови. Најмногу акцент во разговор ќе ставиме за развојот на туризмот во Херцег Нови и други активности. Господине Катич, благодарам што се озвате на поканата. Например да ни кажете како се чувствувате, како се осеќате. Evo da vas pozdravim i drago mi je što ste ovdje u opštini Herceg Novi i da vas možemo ugostiti, kao što je to bilo i nekim prethodnim slučajevima, posebno kada je bio praznik mimoze ovdje u Herceg Novom i baš mi je drago i osjećam se lijepo što ste vi prije svega ponovo ovdje naš gost i što možemo da razgovaramo u Herceg Novom. Родили сте во Херцег Нови, тука сте израстале како дете. Кои се вашите први печатоци како млад човек кога сте раснали овдека на улиците во Херцег Нови? Pa kada je u pitanju, dakle, moje odrastanje, mi smo porodično vezani za ovaj grad, da kažem, više vjekova unazad, dakle, jer moja porodica je već vezana za ovaj grad, da kažem, više od nekih 400 godina, tako da smo mi starosjedioci kada je u pitanju Herceg Novi i moje odrastanje je vezano, inače moj lični život je vezan za ovaj grad kome sam se u potpunosti posvetio, dakle prije svega kroz i ovo političko kasnije bavljenje jer sam na mjesto predsjednika opštine već treći mandat. Prvi put sam izabran 2017. godine na izborima, dakle, koji su održani za opštinu Herceg Novi. Ponovo sam izabran 2021. godine također na izborima i treći mandat sam dobio prethodne godine, odnosno 2025. I eto, to je negdje ovako jedna, da kažemo, kratkava politička istorija i ono što želim posebno da kažem da sam zapravo uvijek dobijao podršku iz jednog u drugi izborni ciklus sve veću i veću, tako da uvijek je taj procenat bio veći u odnosu na taj prethodni mandat, tako da mislim da su građani ovoga grada prije svega zadovoljni sa svim onim što ja i moj tim radimo već evo nekih 10 godina za prije svega interes grada i na razvoju Herceg Novog kao turističke destinacije. Пред да влезете во политика, вие сте имали ваш приватен бизнис. Што сте занимавали пред да бидете политичар? Pa jeste, upravo tako. Dakle, mi, odnosno moja porodica je, kao što sam već i rekao, vezana za Herceg Novi i mi se bavimo privatnim biznisom, odnosno turizmom već više od nekih 50 godina, tako da iz godine u godinu smo unapređivali taj naš privatni biznis i negdje smo, da kažem, prepoznati ovdje u ovoj regiji kao, da kažem, jedan zaista kvalitetan turistički izdavaoc smještaja gdje imamo ljude posebno iz regiona, što je ovako veoma interesantno, koji su dolazili i koji dolaze kod nas nekih 40 i možda čak i 45 godina zaredom, što negdje i dokazujemo da smo se zaista ostvarili u tomu turizmu prije svega kao zaista ovako jedni dobri domaćini, a negdje eto kasnije se desilo i to da sam nekom ponovom igrom slučaja i ušao u politiku, dakle negdje kroz taj segment i u političku partiju. Nakon toga smo, dakle, imali jednu zaista borbu neprekidnu. Dakle, moje bilo prije svega zalaganje i političko svo ovo vrijeme unazad da dođe do smjene vlasti u Crnoj Gori za koju sam smatrao zaista da je napravila velike probleme prije svega građanima, da nije bila dobra ta vlast, da je to bio jedan režim koji je trajao skoro 30 godina i to je nešto što je bio jedan od glavnih motiva zašto sam ja negdje i odlučio da uđem u politiku i da se negdje zajedno sa svim mojim saborcima borim, dakle, da dođe do smjene vlasti u Crnoj Gori i na kraju smo se izborili jer ovdje je, dakle, 2020. godine, posle 30 godina vlasti jedne partije, dakle, iz onog još prethodnog sistema, negdje koja je bila nastavak te cijele neke priče i tako dalje, svega onoga lošeg što smo mi smatrali da je urađeno, ne samo, dakle, Herceg Novom, jer je Herceg Novi također tu puno pretrpio neke štete, posebno lošim privatizacijama, posebno zatvaranjem velikih hotela, posebno, dakle,
padom ekonomije i tako dalje. Dakle, sve su to bili neki razlozi koji su bili, koji su zapravo nas motivisali da nešto krenemo i da uradimo konkretno za ovaj grad kako bi on krenuo da se razvije dalje. Сега ќе ве прашам, рековте 30 години овде кај владееше ДПС, колку беше тешко како политичар да се борите во тие 30 години, сте имале препреке, пречки, меѓутоа на крајот успеавте? Jeste, upravo tako. Bilo je puno prepreka, posebno u tom nekom prvom mom mandatu kada sam bio predsjednik opštine od 2017. do 2021. jer je taj, dakle, prethodni režim, odnosno vlast je bila u tom periodu na državnom nivou i mi smo negdje ovdje osjećali sve ono negdje, da kažem, da što je u suštini neka vrsta stavljanja u drugi plan, prije svega jedne opozicione opštine, tada koja je bila kao što je Herceg Novi, jer mi nismo apsolutno dobijali nikakvu podršku sa tog državnog nivoa, već smo morali da se oslonimo, ono što se kaže, sami na sebe, kako bi onda mogli da se izborimo i da na neki način radimo prije svega u interesu grada i to su nam bile, dakle, to su nam bili veliki izazovi, posebno te prve 3 godine tog mandata za vrijeme, dakle, kada smo imali tu određenu situaciju kada je lokalna vlast bila u Herceg Novom, dakle, u našim rukama, a državna vlast je bila u rukama ponovo, odnosno tog DPS sistema, tako da je to negdje bio taj izazov u tom nekom periodu, ali eto, prošlo je to, sada već imamo daleko bolju situaciju, imamo bolju saradnju u odnosu sa novom vladom, novom državnom vlašću, tako da smo negdje u periodu nakon te 2020. godine pokrenuli čitav niz novih projekata, razvojnih projekata, tako da je Herceg Novi sada jedno, da kažem, i između ostalog veliko i infrastrukturno gradilište gdje se radi punom parom, dakle, na obnovi, dakle, kada su u pitanju putevi, infrastruktura kompletna, dakle, i trenutno se u Herceg Novom investira više od 150 miliona evra, dakle, u više od 35 projekata, što se finansira od strane države i što se finansira od strane direktno opštine Herceg Novi. Сега да се вратиме од денешно време, Herceg Novi е атрактивна туристичка дестинација. Имате богата културна туристичка понуда. Како се борите со конкуренција с оглед на тоа дека имаме во Herceg Novo и други убави места, имаме Будва, имаме Тиват, имаме Суто море. Меđutim, Herceg Novi dobro se drži. Pa jeste, upravo tako. Dakle, da se malo vratimo ponovo unazad. Herceg Novi je u doba one velike Jugoslavije bio, dakle, jedna od 3 destinacije u onoj velikoj Jugoslaviji sa najvećim turističkim prometom koji se ostvarivao u onoj velikoj Jugoslaviji. To su bili Opatija, Dubrovnik i Herceg Novi. Svi ovi ostali gradovi u to vrijeme, u ono vrijeme velike Jugoslavije, dakle, nisu mogli da nam priđu po tom nekom potencijalu i kapacitetu. Nažalost, upravo ovo, kao što sam i rekao, lošim privatizacijama koji su se desile, dakle, u tom prethodnom sistemu, mi smo došli do te jedne situacije da su nam se pozatvarali hoteli, da nismo negdje mogli da krenemo korak naprijed i tako dalje. Međutim, evo, posljednjih 10 godina, dakle, ponovo se pokrenulo taj, da kažem, jedan investicioni proces. Dobili smo negdje značajne nove hotelskog turističke kapacitete i kada danas pogledamo tu neku statistiku, odnosno za ovu prethodnu godinu, mi smo ponovo negdje tu, ako računamo, dakle, i region ovdje po nekakvom zvaničnom Monstatu, odnosno statističkim podacima, generalno svih ovih država u okruženju, mi smo tu negdje na 7. mjestu kada je u pitanju ponovo, dakle, taj, da kažemo, i turistički promet. Vratili smo se značajno tamo gdje nam je nekad i bilo mjesto, ali svakako ćemo nastaviti, dakle, u ovom narednom periodu ponovo da se razvijamo, jer smo mi postali definitivno jedna, ponovo, da kažem, jedna vrlo atraktivna destinacija, posebno zato što mi, recimo, ovdje u Herceg Novom u jednoj neposrednoj blizini imamo i 2 međunarodna aerodroma, dakle, na 25 km od Herceg Novog se nalazi aerodrom Tivat i na 25 km se također
nalazi aerodrom Dubrovnik, odakle nam dolazi veliki broj turista iz čitavog svijeta. Dakle, sada su i naši aerodromi predmet koncesije koji će sigurno u narednom periodu dobiti jednog dobrog strateškog partnera, koji bi trebao da unapredi poslovanje. Mi sada imamo veliki broj i pored državne kompanije Air Montenegro imamo veliki broj kompanija koji su došli low cost, koji voze, i kada je u pitanju Podgorica i kada je u pitanju Tiva, također i ovdje Dubrovnik, i to je, da kažem, jedna velika prednost Herceg Novoga kao destinacije, jedna neposredna blizina, dva međunarodna aerodroma, i mislim da je to, da kažem, također jedna vrsta prednosti, a svakako imamo i neke hotele, odnosno hotelske lance i kapacitete koji su otvoreni u Herceg Novom po prvi put u Evropi, prije svega hotel One and Only u sastavu Porto Novog u Kumboru, to je prvi evropski resort te vrste, oni imaju ostale slične takve kapacitete, ali na drugim kontinentima. Također imamo jednu renomiranu kompaniju koja je također prvi put sada ovdje, kada je zakupac jednog našeg ostrva u Herceg Novom, ušao po prvi put na tržište Crne Gore. To su u suštini visokobudžetne kompanije gdje dolaze i gosti koji su bolje platežne moći, gdje su tu zaista ovako dosta poprilično i skupe cijene, ali to je dobro što sa druge strane imamo mogućnost da razvijamo i taj elitni turizam sa te strane, a sa druge strane imamo i sasvim dovoljno kapaciteta i za naše tradicionalne goste, za svačiji džep koji dolaze u Herceg Novom, a oni su najviše vezani za region. Prije svega, ovdje najveći broj turista dolazi iz Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, i to je neka tradicija koja traje još iz onog vremena bivše Jugoslavije, i mislim da je to neki nastavak te neke priče, i zato mi negdje se i trudimo, odnosno i naši i hotelijeri i privatni izdavaoci, da naprave takvu ponudu koja će da bude prikladna za svačiji džep. Kakvi se brojkите na посетители во текот на 2025 година? Колко имаше купно туристи во Херцег Нови кои летува? Pa zaista iz godine u godinu mi imamo povećan broj turista, kada je u pitanju i broj ostvarenih noćenja, mi smo negdje prešli oko 2,2, čini mi se, prošle godine miliona noćenja, što je u svakom slučaju jedan pomak i iskorak iz godine u godinu. Ako sada negdje uzmemo u obzir ovu 2026. godinu, mi imamo za prvi dio, negdje računajući sa 1. majem, povećanje broja gostiju za nekih 4% u odnosu na isti period prošle godine, tako da evo vidimo i danas kada prođemo i kad prošetamo ulicama veliki broj stranaca, jer ovo je sad neko doba kada u ovoj predsezoni maja i juna mjeseca najviše gostiju bude po hotelima iz zapadne Evrope. Tu je iz svih krajeva zapadne Evrope prisutan također veliki broj turista, i u suštini svi oni obilaze sve one, da kažem, znamenitosti Herceg Novog, koji su tu atraktivni, jer kao što znate Herceg Novi je srednjevjekovni grad, prije svega tvrđava, grad značajnih kulturnih, da kažem, sadržaja, manifestacija, grad pisaca. Ovdje u Herceg Novom je veliki Njegoš učio školu, ovdje ovaj grad gdje je Ivo Andrić, naš jedini Nobelovac ovih prostora, napravio svoju prvu i jedinu kuću, da ne pričamo o svim onim velikim slikarima od Petra Lubarde, evo i sada skoro je preminuo jedan od također najvećih, odnosno najveći crnogorski do tada živi slikar Vojo Stanić. Herceg Novi je zaista grad koji, baštini zaista i pored svih ovih, da kažem, objekata kulturno-istorijskih, i ova velika imena sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Mi smo također grad koji ima također i razvijen vjerski turizam, grad gdje imamo 89 vjerskih objekata, što nas svrstava definitivno u gradove sa najvećim brojem takve vrste, objekata, tako da je tu negdje također izražen i vjerski turizam, negdje oko 80 pravoslavnih i 9
katoličkih hramova imamo u našem gradu i tako da je to nešto što je zaista ovako za primjer. Imamo veliki broj također i zadužbinara, dakle Herceg Novi i Beograd su gradovi sa najvećim brojem zadužbinara koji su svu svoju imovinu i čak i oni još negdje sa kraja 19. vijeka zavještali svom gradu, tako da je to nešto što je također jedan dobar primjer. Skoro smo radili upravo jedan film o tim svim hercegnovskim zadužbinarima, a sa druge strane mi smo i fenomen kada su u pitanju zapravo sportisti, jer Herceg Novi je između ostalog i grad olimpijaca, dakle, jer ako uzmemo u obzir da je recimo na prethodnim olimpijskim igrama, a i onim ranije, dakle, najveći broj sportista koji dolazi za reprezentaciju Crne Gore dolazi upravo iz Herceg Novog, dakle, vaterpolo reprezentacije Crne Gore koja je nastupala na olimpijskim igrama od 12 takmičara, 8 je iz Herceg Novog. Imamo jedriličara koji je već 4. put nastupao na olimpijskim igrama, imamo teniserku, imamo dakle 2 igračice koje su bile zapažene za reprezentaciju Srbije, koje su igrale žensku košarku, Sestre Dabović. Imamo također nosioce igre reprezentacije Srbije u vaterpolu, tako da smo zaista bili mi između ostalog i jedan veliki rasadnih, posebno ovih vodenih sportova koji su definitivno, dakle, kako u onoj velikoj Jugoslaviji, tako i sada za ovaj region zaista bili značajni i po broju osvojenih medalja na evropskim, svjetskim i ovim olimpijskim takmičarima. Tako da smo zaista ovako jedan, da kažem, svestrani grad. Ova prilika da je već čestitom titulata na ženski odbojkaški klub na Herceg Novi. Vaterpolo igrate u finale, to na Crna Gora protiv Budva. Kako i na koji način se finansira sport od ovdje kao Herceg Novi? Koliko opština pomaga na sportske klubove? Pa mi u suštini izdvajamo značajna sredstva kada je u pitanju sport, dakle u odnosu na budžet opštine Herceg Novi, ukupan, dakle možda nekih 7 do 8% se izdvaja za sport, što su znači značajna sredstva. Koliko je to prilike u evra? Pa to je otprilike, ako uzmemo sve pozicije, dakle, u budžetu, negdje oko blizu 2 miliona evra, dakle, se izdvaja za sport. Najveći, dakle, klub koji mi imamo ovdje u Herceg Novom je plivačko vaterpolo klub Jadran, koji je obilježio 100 godina rada, dakle, oni su najveći, da kažem, po budžetu, ali sa svojim rezultatima su sigurno uvijek u vrhu, dakle, kako regionalne lige, ovdje na nivou Balkana, tako i na nivou Euroligije ili Eurokupa u zavisnosti iz godine u godinu gdje se takmiče, ali mi imamo zaista jedan veliki broj sportskih klubova kada je u pitanju opština Herceg Novi i ono što svakako imamo negdje jednu dobru priču da krećemo sada upravo već ove ili naredne godine sa izgradnjom jednog velelepnog novog objekta, to jest olimpijskog bazena ovdje u Herceg Novom, tako da je to nešto što bi trebalo da bude hram vodenih sportova svih na teritoriji opštine Herceg Novi, jer su zaslužili svi ti, dakle, igrači od 58. godine kada je Jadran prvi put postao prvak one velike Jugoslavije i svi oni koji su kasnije nastupali i osvojili značajne medalje na olimpijskim igrama za onu Jugoslaviju od 62. do danas, dakle, svi oni zaslužuju negdje da njihova imena budu uklesana, da kažem, zlatnim slovima u izgradnji tog novog našeg olimpijskog bazena. A što se tiče, dakle, ostalih sportova, mi svakako, evo, kao što ste rekli, imamo i prvakinje kada je u pitanju i ženska odbojka, imamo također vrlo razvijenu i žensku košarku, to su sve klubovi koji se takmiče u prvoj crnogorskoj ligi, ABA ligi, Euroligi, onda imamo također značajan broj ovih borilačkih sportova, dakle, kada su u pitanju i karatisti, i džudisti koji zaista osvajaju i donose medalje sa brojnih takmičenja. Imamo tu ostale također sportove kao što je i stoni tenis, koji su također ostvareni značajni rezultati u trećoj kategoriji, dakle, tog evropskog takmičenja. Oni su osvojili prošle godine također
treće mjesto i mislim da definitivno da dakle, mi kao grad koji baštini, koji ima zaista toliki broj sportista, zato i dajemo iz godine u godinu sve veću i veću podršku i ulažemo plus značajna sredstva kada je u pitanju sportska infrastruktura, jer to mora da prati jedno drugo i to je negdje nešto što je sastavni dio cijele te priče. Gospodine Katić, koliko je ukupni budžet na opština Herceg Novi? Dakle, za 2026. godinu naš budžet je planiran na iznos od 34 miliona evra. Dakle, to je iznos koji je, da kažem, evo, za 2026. godinu planiran. Mi smo njega planirali u tom nekom rekordnom nivou u odnosu na ove prethodne godine. Ono što imamo kao realizovano, to je skoro 32 miliona realizovan budžet za 2025. godinu i zaista to je, da kažem, jedan razvojni budžet gdje mi ulažemo značajna sredstva, dakle, kada je u pitanju oko 30, odnosno do 35%, kada su u pitanju prije svega ove kapitalne investicije i projekti, ono što u suštini građani prije svega očekuju od nas da se vidi određeni napredak u infrastrukturi. Културата е важен сегмент во Херцег Нови, убав град со долга традиција. Многу добро изгледа културниот сегмент во Херцег Нови. Имате прегршт културни настани во текот на целото лето. Како и на кој начин ги организирате сите тие, може да кажем, безброј културни настани кои ги привлекуваат туристите во Херцег Нови? Veoma je izazovno organizovati toliki broj kulturnih manifestacija i kada dođu kod nas i predstavnici značajno većih gradova nego što je Herceg Novi nam odaju priznanje, dakle, koliko mi uspijemo negdje da organizujemo značajnih kulturnih manifestacija. Kao što sam već i rekao na početku ovog intervjua, mi smo imali tokom februara mjeseca jednu najznačajniju zimsku manifestaciju koja se odvija na teritoriji opštine Herceg Novi, to je 57. po redu praznik Mimoze, koji je ove godine također oborio sva naša očekivanja, odnosno i neke rekorde po samoj posjećenosti i vidimo zaista da je on bio dobro propraćen u svim medijima širom regiona i to je praznik kada dođete u februaru mjesecu u Herceg Novi, zaista se osjećate kao dakle, da su svi ljudi došli kod svojih negdje, da kažem, najrođenijih, jer tu se svi druže. To je jedno malo bratstvo i jedinstvo, dakle, na okupu, jer imamo sve goste koji dođu od Slovenije do Makedonije, dakle, veliki broj ljudi koji dođu i zaista ponesu lijepe utiske sa tog praznika. Imate ljude koji dolaze po 30-40 godina za redom, gdje se zaista osjećaju lijepo, da zapravo osjete taj neki malo šarm i duh ovog našeg Mediterana, kako to izgleda i tokom zime, ne samo tokom ljetnje glavne turističke sezone. Inače, Herceg Novi je grad koji zaista ima značajne jubileje i mi definitivno, pored praznika Mimoze, imamo značajne festivale koji se organizuju posebno kada je u pitanju ljetnja sezona. Evo sad smo izašli iz aprila mjeseca kada smo imali 31. hercegnovske aprilske pozorišne svečanosti. Dakle, čitav april nam je bio u pozorištu, najznačajnije predstave su gostovale kod nas, ponovo da kažem ovdje, iz čitavog regiona. Imali smo također 2 značajna koncerta za 1. maj, gdje smo negdje također taj praznik rada posebno obilježili. Dakle, koncertima Ju grupe i makedonske dive Kaliopi, koja je zaista pobrala jedne lijepe utiske publike ovdje u Herceg Novom. Dakle, sad imamo tokom juna mjeseca, dakle, veliku svjetsku zvijezdu Briana Adamsa, koji dolazi po prvi put, dakle, ne samo u Herceg Novu, nego generalno u Crnoj Gori, koji je u organizaciji Gitar Art festivala koji se održava 20. po redu put u Herceg Novom i on će 26. juna imati jedan veliki koncert na našoj drevnoj tvrđavi Kalni Kula. Također, kada je u pitanju jul mjesec, imamo naš već
tradicionalni festival Dane klasične muzike, dakle on više od 40 godina postoji, gdje dolaze dakle najznačajnija imena iz svijeta te klasične muzike u Herceg Novom. On tradicionalno traje od 10. do 20. jula. Imamo onda i jedan festival reggae muzike gdje nam također najznačajnija imena iz svijeta te muzike dolaze dakle krajem jula u Herceg Novom. Tradicionalni naš sajam knjiga, dakle trg od knjige u Herceg Novom koji se održava već evo preko 30. put, tako da je to zaista jedan značajan jubilej u svakom slučaju kada su u pitanju ti događaji, odnosno te manifestacije. I da ne nabrajam sve, dakle mi tokom jula imamo i tokom augusta imamo i jazz festival, festival klapa, festival horova, imamo dakle također festival opere ove godine gdje će nastupiti jedna od najznačajnijih dakle umjetnica iz svijeta dakle opere koji se također održavaju na našim drevnim tvrđavama. Imamo također ove godine jubilarni strip festival gdje se ove godine najavljuju najznačajnija imena. Oni svakako i dolaze, ali ove godine će biti najprestižniji. I ono također krajem augusta, to je veliki hercegnovski, odnosno filmski festival Herceg Novi koji je još prepoznatljiv iz vremena one bivše Jugoslavije, također gdje dolazi najznačajnija imena i gdje otvaraju svake godine, dakle i dobijaju ta najprestižnija priznanja ljudi iz svijeta, dakle filma, ponovo kažem, iz čitavog regiona, dakle nekad su bili i makedonski glumci, otvarali, dobijali priznanja i hrvatski, srpski, bosansko-hercegovački, slovenački, tako da mi uvijek imamo, dakle, zaista tu jednu tradiciju kada je u pitanju taj filmski festival koji će, kažem, opet i ove godine, jer on je proglašen, taj festival je zapravo od svih ovih ostalim proglašen od nacionalnog značaja za Crnu Goru, tako da i država Crna Gora je preuzela dio organizacije, tako da u suštini kada je u pitanju i finansiranje samo, onda ide kroz tu odluku o tom javnom i nacionalnom zapravo interesu i to je nešto što je u svakom slučaju izdvojilo taj festival u odnosu na ove ostale. Ako davate za sport 2 miliona evra od budžeta, koliko davate za kulturu? Rekao te mnogo nastani, pa mnogo čini. U suštini i kultura vam je otprilike negdje kao i sport, tako da su to znači, neki... oko 2 miliona evra. Tako, to su opet, kada govorimo generalno o kulturi, o samim sadržajima, programima, ako uzmemo u obzir i naše kulturne institucije koje finansiramo, to dolazi dakle i preko 3,5 miliona evra. Ako uzmemo da mi imamo čak 3 kulturne institucije u Herceg Novom, to su muzej i galerija, imamo gradsku biblioteku i čitaonicu i imamo Herceg Fest, to nam je dakle dio koji radi, odnosno gdje nam se nalazi upravo ovaj dio pozorišta, dvorane, dakle koji upravlja ovim tvrđavama i tako dalje. Ako uzmemo sve zajedno, dakle budžet on prelazi i 10% kada je u pitanju kultura, a kada je u pitanju sami ovaj dio koji se odnosi na programe kulturne, na te manifestacije i tako dalje, to je negdje tu, kao što sam i rekao, slično kao i sport. Gospodine Katić, me praša nekoj ljudi od Kumanova, saka da investirate ovdje kao od Crna Gora, potošto u Herceg Novi. Kakvi proceduri ima ako saka je neko od Kumanova Makedonije da investira ovdje kakav je vas? Pa procedure su u suštini jasne kao i za sve investitore koji dođu da ulažu, pošto mi imamo zaista investitore iz čitavog svijeta, tako da svak može da dođe i da vidi ono što mu je interesantno po pitanju dakle, nečega ako želi da investira u turizam, da li želi da investira u neku svoju privatnu investiciju, ali u svakom slučaju ono što je negdje važno to je da svi investitori koji dolaze mogu da kupe dakle, zemljište ukoliko je urbanizovano. Dakle, ne mogu to je važno istaći, da ne mogu kupiti recimo ako je strani državljanin ne može da kupi zemljište koje nije urbanizovano. Dakle, mora taj investitor kada dođe, ako mu se svidi neka lokacija, mora da dođe u opštinu i da dobije potvrdu iz opštine da je to zemljište urbanizovano i onda bi mogao da dobije ugovor, odnosno da potpiše taj ugovor kod notara. Sve ostale nepokretnosti koje se dakle odnose na stanove, apartmane i tako dalje, to mogu svakako svi investitori da kupuju i to je nešto što je zagarantovano pravo kako ovdje kod nas, tako i u Makedoniji. Dakle, to je slobodno tržište i Herceg Novi jeste grad koji je
prepoznat po tome da imamo zaista veliki broj ljudi koji su ovdje kupili svoje nepokretnosti iz čitavog svijeta, najviše iz regiona, to je nešto što je ostalo još tradicionalno iz one prethodne Jugoslavije, ali u suštini svaki ima mogućnost kogod želi da investira. Herceg Novi je tu grad koji svima otvara svoja vrata da može da pokuca i da ukoliko želi da investira, uvijek je tu otvoren. Stevan Katić, kako političar, je aktiven cijel den. Kako njegovata porodica, familija go trpi se to. Nejednostavno si političar. Imaš mnogo oborski, mnogo работи iz glava ti provađat, međutim, sve to go izdržavaš i ideš naprijed. Pa puno je obaveza, puno je posla. Jer obično, kada se dođe na poziciju ovako odgovornu, vi ne možete to da učite u školi. Vi jednostavno morate da budete negdje predusretljivi, morate da budete preduzimljivi i da negdje sagledavate zaista neke izazovne situacije i obaveze, jer vi na poziciji prije svega predsjednika opštine morate da razumijete sve, da morate da budete i pravnik, morate da budete i ekonomista i građevinar, da se razumijete i u kulturu, da se razumijete u sport, da pokažete jednu širinu u svim oblastima, jer kod vas na dnevnom nivou se promijeni na desetine tema. Dakle, i onda vi morate negdje u tom nekom kontekstu definitivno da vladate tim materijama, jer se podrazumijeva, građani recimo od vas podrazumijevaju da vi ne smijete nešto da ne znate. Vi morate da znate sve, da pokrivate sve te neke oblasti i tako dalje i onda je to zaista nešto ovako što je izazovno i mislim da je to negdje u ovom nekom periodu koji je iza mene. Ja zaista mislim da sam tu negdje zaista pokušao da razumijem sve, pokušao da pomognem uvijek svima, ne gledajući prije svega da li je neko politički na jednoj ili na drugoj strani. Ako nekome nisam mogao da pomognem, nisam mu ni odmagao, jer te neke pozicije na koje se dođe uvijek imaju određene vrste, da kažem, i mogućnosti da vi sad nekome nešto ko hoće da investira, pa da se neko nekome revanšira. Ne, ja nikad nisam imao takve neke vrste, da kažem, pritisak, odnosno takva sam osoba koja želi uvijek da pomogne svima, jer smatram da sam ja ovdje predsjednik svih građana, nezavisno od toga da li su oni glasali za mene ili nisu glasali za mene, a sa treće strane, ovo kao što ste rekli, porodica da ispašta, zato što vi morate sa ove pozicije da budete aktivni stalno. Vi nemate radno vrijeme od 7 do 3 ili od 8 do 4, vi nemate slobodnog vikenda, vi nemate slobodno večer, vi morate uvijek idete da otvorite određenu manifestaciju, da je zatvorite, da stignete na puno nekih stvari, puno događaja gdje ljudi očekuju od vas uvijek prisustvo i onda uvijek morate negdje da vidite šta je bitno, šta nije bitno, odnosno šta je manje bitno, kako bi recimo često puta se desi da imamo i preklapanja po 4-5 događaja istovremeno i onda je to negdje zaista što je problematično i što negdje porodica prije svega ispašta, ali eto, negdje su navikli, ali i stalno ovako kada ja i razgovaram sa njima, stalno kažem, evo još ovo malo da istekne ovaj mandat i onda se ponovo ću se negdje posvetiti svom poslu i prepustiti vrlo rado nekome ko bude spreman da nastavi da vodi ovaj grad putem napretka. Со градот Куманово започнавте една нова соработка. Се надеваме ќе биде долгорочна и успешна и веројатно и на вас ви е драго што со Куманово ќе почнете да соработувате. На полето на збратимување. Jeste, apsolutno. Dakle, meni je zaista drago što smo mi ostvarili određenu saradnju sa gradom Kumanovom, prosto iz razloga što zaista vidimo dosta sličnosti između ta naša dva grada. Ona se prije svega vide i u tome što mi sarađujemo i družimo se i u nekim ostalim našim bratskim gradovima. Ja sam recimo bio prisutan kada su Banja Luka i Kumanovo potpisivali sporazum, jer je Herceg Novi grad pobratim sa Banja Lukom 50 godina. Također imamo fantastične relacije i sa Novim Sadom i sa Istočnim Sarajevom. To su već sve gradovi, dakle, koji također sa Kumanovom imaju određenu relaciju i mi već smo ostvarili određene kontakte i predsjednica parlamenta je dolazila ovdje kod nas na praznik Mimoze, tako da postoji sad obostrana želja da se potpiše
sporazum o prijateljstvu i o bratimljenju između grada Kumanova i Herceg Novog i da mi negdje razvijamo i dalje tu našu saradnju, jer mislim da svi ljudi koji dođu u Herceg Novi, posebno iz Kumanova, imaju ovdje sigurno svoje dobre prijatelje, da ovdje se osjećaju kao kod svoje kuće i ono što je važno, dakle, da veliki broj ljudi je dolazio i u ovom prethodnom periodu, a sada negdje ja očekujem i nakon potpisivanja ovog sporazuma da će još veći broj ljudi iz Kumanova doći do Herceg Novog i boraviti ovdje. I evo ja koristim i ovu priliku da pozovem sve ljude kako iz Kumanova, tako i iz cijele Sjeverne Makedonije, da budu naši gosti, da dođu do Herceg Novog jer zaista se ovdje osjećaju kao kod svoje kuće. Gospodine Katić, много ви благодарам за овој интервју и се гледаме во Куманово кога ќе дојдете на денот на градот на 11 ноември или ние ќе дојдеме на 28 октомври и да се ова соработка уште повеќе зацврсти. Hvala i vama puno, jedan veliki pozdrav i za sve vaše gledalce i vidimo se uskoro i u Kumanovu. Ви благодарам. Hvala. Тоа беше интервјуто со господинот Стеван Катич, председателот на општина Херцег Нови, и ви посакувам се најдобро.